But Fox News can confirm that Iran's supreme leader, the Ayatollah Khamenei, is dead following Israeli strikes against his compound and location earlier today. A senior Israeli official confirming this news. Inshuti zacu mwebwe mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku wundi kuri The Pop Live TV tubanje kubasuhuza cyane. Anjewe rero mukurikiye mwaya makuru cyase muri iki kiganiro nitwa Basomingera aho iyi ni The Pop Live TV. Sinzi niba rero nababwira ngo mwaramutse mwiriwe cyangwa se muraho, ibi byose biraterwa n'ahantu uherereye ku butaka cyangwa se kuri uyu mubumbe wisi. Tugiye kwinjira mu burasirazuba bwo hagati ahari intambara y'akasamutwe, intambara Israel yashoje kuri Irani, Amerika nayo ikabizamo iza gutabara umwana wayo cyangwa se gufasha umwana wayo mu ntambara ikomeye. Mu burasirazuba bwo hagati rero ibitangazamakuru bitandukanye byo muri leta ya Israel byamaze gutangaza cyangwa se birimo kwamamaza ko Ayatollah Ali Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Irani, yaba yamaze kwicwa, kandi bakavuga ko by'umwihariko umurambo we bawubonye kandi bemeza ko umurambo we banawufite. Akenshi iyi ni tekinike ikunda gukoreshwa mu ntambara cyangwa se mu buryo bw'imirwanire, tekinike bakunda kwita psychological warfare. Ibi ni uburyo bwo kujagaraza cyangwa se guteza akajagari, gucanga umwadversaire muhanganye kugira ngo umujagaraze mu mutwe maze arwane adafite umutima, adafite kontrole, maze umukupitire mu gafuka, umusenye ku rwego atazibagirwa umuhisomo. Hari ku itariki 28 rero z'ukwezi kwa kabiri 2026, uyu ni umunsi wasozaga ukwezi kwa kabiri, aho leta ya Irani bidasubirwaho yatatswe na Israeli ndetse na Amerika. Batangaza ko batatse site 10 ndetse harimo n'umurwa mukuru wa Tehran. Bivugwa ko kandi bamaze kwica mu ibyo bitero Israeli yagabye kuri Irani. Bavuga ko yishe abana 40 aho yateye igisasu mu kigo cy'ishuri ryarimo abana b'abanyeshuri, abana 40 bose bakahasiga ubuzima. Ntabwo rero Irani yicaye. Mwibuka ko Irani yari yaramaze gutangaza ko igihe icyo cyo cyose Amerika izayigabaho igitero, izahita yataka military base zose ziri muri Middle East cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati. Aha rero Irani yakoresheje article ya 51 ya UN cyangwa se ya ONU ivuga ko mu gihe cyose igihugu cyatatswe, gishotowe cyangwa gitewe, gifite icyo gihugu gifite uburenganzira bwo kwirwanaho cyangwa se kwitabara. Aha rero umuyobozi wa Irani yatangaje muri Irani ku mugaragaro, atangariza abaturage bose ababwira ngo we must have to defend our homeland. Aha rero leta ya Irani nayo yavugaga ko igomba kwihagaraho kandi igomba gusubiza ibitero. Idatindijemo rero byahise iransa cyangwa se inaga misile za karabutaka, misile ziremereye cyane ku birindiro byose military base bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati. Itera muri Bahrain, itera muri Kuwait, yateye muri Qatar, yateye muri Dubai, yateye muri Jordan ndetse n'ahandi hose hari ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Aha rero izi site Israel yarasheho. Israel turagaruka ku kintu irimo itangaza ivuga ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yamaze kwicwa. Ese aya makuru koko niyo? Ariko bakimara gutangaza aya makuru ndetse na Trump yabigarutseho avuga ko nyuma y'ibitero bamaze gukora umuyobozi w'ikirenga wa Iran yamaze kwicwa, abwira abanya-Iran ko icyo ari cyo gihe cyabo cyo kwishyiriraho ubutegetsi bwabo bishakiye. Ingoma ya Ayatollah Ali Khamenei yamaze kuyisenya. Ibi rero byamaze nanone kandi no kwemezwa ku buryo budasubirwaho na leta ya Irani, ibabajwe no gutangariza abaturage ko nyuma y'ibitero bya Israeli byagabwe ku rugo rwa Ayatollah Ali Khamenei ndetse no ku nyubako za leta n'amaofisi akoreramo, byarangiye
bimutwaye ubuzima. Aha rero akaba hagiye gukurikiraho igikorwa cyo kwihorera ku buryo But Fox News can confirm that Iran's supreme leader, the Ayatollah Khamenei, is dead following Israeli strikes against his compound and location earlier today. A senior Israeli official confirming this news.